Ako jedan grijeh ostane neispovijeđen, ne može se upoći u raj. Jedan mladić me pitao, tu sjedimo ispred crkve u Kvanu. Oče, šta treba da bi se spasili? Ja mu nabrajam zapovijesti da se izvršavaju Božje zakone. Imaš ljubav prema svim stvorenjima koje je Gospod stvorio, da vršiš dobra djela. On kaže, ja sam sve to od mladosti svoje radio. Pa onda zastane malo, ali veli imam jednu naviku, koju naviku, veli pa pušim. Dobro, kažem, kad si tako dobar, pretpostavimo tebe, anđeli izvedu dušu na nebo. I ti samo sjedeš i gledaš one divote rajske, a pameti nam za onu tvoju naviku, pa gledaš da nema gdje trafika. Kam je tvoj raj kad nema trafike? U sebe progonjaš. Pipaš u džepove, nema. Pitaš anđela, da ne znaš, ima li ovdje trafike? Anđel kaže, ima. Jedno, onamo kod Tuđmana vidiš ono Ognjeno jezero, 30.000 stepeni, gdje liječi reumu. Pa te uhvati kod tabane i tamo te baci. Ne trebaju ti šibice same za cigare pare. Gotovo. Jer to vidiš da ne može. Ako imaš i jednu naviku, ako imaš i jedan grijeh,